Ngiyasebenza. Kodwa ngibona into engisebenzelayo la ekhaya. Income yami vele iphele nje isithubeni. Ukudla engithengayo ngithi ngisupport umama, ngathi kudliwa abanye abantu abangasebenzi. Angiunderstand ukuthi why umama la athi kunokulahleka kuma breakpack. Uhleze sendlini la akasebenzi. Yes. Yo, Mr. Johnson Tuseng, lovers, Nzolimala, yes. Just Nzolimala. Yo, Nzolimala. My brother, hey, go post the viewers such as Pasco when I be la mang ibile wa go ngoletse. Igama lami uMzwandile. Ngihlela umama wami, umfazi kaBhuti wami lo ulungile no Michael, uBhuti wami. So nginenkinga kahle kahle njengoba ngibhalela kwa Juice Bioscope. Ngiyasebenza. Kodwa ngibona into engisebenzelayo la ekhaya. Angina income yami vele iphele nje isithubeni. Ukudla engithengayo ngithi ngisupport umama, ngathi kudliwa abanye abantu abangasebenzi la ekhaya. So inkinga yami yiyo leyo sisabo. That is why ngicela ukuthi ni-interview njenga ku Juice Bioscope sibone ukuthi isixazululo siba kanjani ngoba yeah. I'm so sorry my brother. Ko family nya hawo kwena osebetsa ngoliwana. Yeah, ngisebenza ngiwani. And so uthi wena uyasindwa. Ngihlele emahlombe. Like angikhoni ukuthi ngisupport mama ngisupport nenye family yami ngapha esayidini. Ngoba nginomntana nomfazi nami. Yeah. So ngiyasindwa kamampela. Umama ngamsupport kodwa ayabanye abantu. So uBhuti wakho nomfazi wakhe uthi bona yeke ukasiba support ngikhona kuba support umdala uBhuti wami ngizemva kwakhe. So mina bomethi ngicela kuye hayi ukuthi yena athathe la endlini. Yeah. So wena my brother le OC at all vele lona halisebenzi. Ngicela uyibambe isithando sama microphone because ngizwa lento mina ingidina nje ukukhulunyelwa kokudla. Uyashesha ukwa. Ngenhliziyo encane. So umuntu omdala nenani sebenzi. Asebenzi. Imali ya unemployment la ithola yona. Ayabantwana. Bahola grant. Babuza ukuthi bayenzani lo mali leyo. Bayenzani? Isebenze edingeni zabantwana. Ezabantwana la endlini unithi kudla bani? Siyathenga mos into encane. Ikhombo ithenga ubani? Ikhombo leni idla nodwa. Nithenga ikhombo yani nini? Ikhombo, impuphu, iflour nerice. Lezo zinto lezo zilast inyanga. Nabantwana bini izinto lezi. Ayikho into abazama ngayo laba bayi2. Umama kahle awudli mama. Uyadla. Wena usuka kuphi? Usuka kuphi umntana wakho? Le ndaba le ngathi ina bandlulula nokuthi loya ngathi intandokazi yakho. Ngathi favorite yakho. Wena wenzani wena? Wenzani into abayaziyo? Lere mama wabandlulula. Unithi mama uyabandlulula, ubandlulula uyenzani umama makabandlulula? Ngoba lo uyasebenza uyakhona ukuyifaka igruza nyana leyo. Thina hayi ukuthi sihlezi Abantwana bangaki Bhuti wami? Bayi2. O Skyly Thuli nalushe baba kakang. Ire ke botse baba kakang bana ba. Omunye una 5, omunye una 2. So o onaling 5 ukena crèche. Sihlala naye la. So tšhelete eo ya grant ha ikeni le na le hore mama ke ye tšhelete ore le kopanye le abuti maybe le sharing le ntsheng tšhelete. Abakwenzi lokho. Abakwenzi. Bayi bo mangibika khipha imali ngibuya sengiphethe vele ikhombo. Ngihamba naye umuntu wami. Sibuye siphethe ikhombo singene. Benikwenza lokho. So abantu Kanjani noma malo use animals. Yamuzi ukhuluma kanjani? Beko yamuzi mfazi wakho uthini? Yamuzi uthini? Manje uthuleleni wena uthuleleni. Mina ngima naye. Phuma siyepi. Asindawo shem. Okay mothomolo mamela re le ska sa. O sile abuti re ko re ntse batla go understand. O re ba reka khombo o itse ke flour rice leng. Le impuphu. So le shaba ka eng ke mang o rekang shaba? Ba nthenga ishebo. O rekang shaba ke mang? Ngishebo. Ishebo leso. Ya niyasidla vele, niyasitshontsha. Batshontsha ukudla. Ngeke ngikwazi ukuphuma mina. Yena uyasebenza mhlamba ngayucasha le emcashweni. Kodwa mina ngingasebenzi. Zakho sinezindlu zazo uzofuna uzohlala la. Akazame njengamanye amadoda. Akaindawo sizohlala la. Sisi kanti wangathi uvulele emlonyeni bakulobolile wena la ekhaya. Bakulobolanga. Uvulela Usazongilobola. Ungenaphi? Ngisakhuluma nala. No, nami yazi bengimangele bengifuna ukumbuza usisi. Mama ko ba emenganyana. My sis nesele nna ke batla utla mo putsong e ore like ha o re wena a ga indawo uzohlala la. Wena right ekana wenka kae unyetswe. Ke tla ya kae le yena? No, mothomolo ke batla wana Bazohlala phi? Bazohlala pha bataba. Nakina bafundi. Inokudelela nathi abaxoshile kini. Manje usenza Uthatha ama side la. Ethi indaba ngathi awuyizwa la.
Ke kopa le tholeng batho ba baholo kopa le mamelang my sis le my brother ke kopa le skang sukelang hopolang hore ke ne ke mametse le site la lona la story ha le re le reka combo ke try explainela mama hore le bona ba reka combo so ha le re ke nka ma site a ke nke ma site wa tseba why ke butsa aus bane ke bona a jwetsa mama zala wa hore yena ha ona moyang ha ona mayang so ke batla ho botsa hore le mon lo botse na ska hana le like wa tseba king matla a hore yena a jwetse mama zala wa hore ha ona mayang so a ke nke ma site kopa le skan sukelang ke a le kopa uyajabula and ucabanga ukuthi lama blessing azosuka kuphi ngoba lo mzali lona nguye kumele ephe nini ibusisi ngimhlonipha umama mara inhlonipho yaya ngihlala ngidown yena uhlala la dala ngimhlonipha ngabe usibonakalisa kwamanje ungaphendula phambi kwamakhamera phambi kwabantu abangaka awungazosa usiveza ubuwena ithi nize nawo kade lo muntu uyavuka usile wena hamba mama le abuti kopa re menganyane re ke re understanding jo my brother ke kopa le menganyane ha re tseng so lona hantlantle ntho le lisang mo mama kore ausi la abuti ba sebetse ene abuti wa email ene ausi le abuti ka mo ba gola grant ene mabathengi combo ayizi ki Ukudla asikwazi ukudla kwabo. Ihlale ekamereni kubo. Ihlale ekamereni la. bayikhiphe sehalf no excuse ngifuna ukunderstand iroom anihlali nonke la ku RDP bahlale so erumini ke kopa botsa something so ha le phehile mo ntlung le tsholela kaofela le ba ko room ari bathuleli bayaziphekela ngale mabangenakudla ngoba bayangena kusekhaya ngisho bathatha izinto zethu so my sisi le my brother so wena buti nenza kanjalo maningena kudla nize endlini kanti wa usarekiwe dijo kaofela le contributing chelete e itseng e lona le khona ngwentsha le ole abuti ho rekwe dijo di dile mo ntlung ho phayiwa ibe wa phaya plus wena o makoti o phe kanjalo abafuni lazalabo abasifuna abafuna ukusibona Yazenzakala bengukuthenga ukudla ne njoba ngisebenza bengithenga ukuthi enhlakazini asishereni sonke njoba siyifamily manje yazi bebenzani mangihamba ngimsebenzini bangithenga ibrayi pack mantende bangithenga ibrayi pack mantende ngithola senamaphisa ayi2 la manye bawuthathile bawise ngale bawumuvele ngale umama usuku kuphi ngiyaphuma nami ngiyamthandazweni angangihlale ngila endlini mina ngiyisikiya kajilo umuntu lo thenga i2 kg ngiyayikhola lento ishoyo hayi ngiyikholwa nina nithenga impuphu kuphela nisithenga ishebo so ishebo nisithatha ungena kuphi wena ume kancane ungana emzini wabantu ngoba wena la emzini wabantu mina hlala na indoda yami ufuna ngoba ungcono ukamzwandile uyaphanda namanje akekho wena uhleli la wena uhleli Wait. wena la uyaphanda My brother, wait. yes Mama wait iri wena abuti ku fe chance ke kopa my sis kopa aya ke ko ngizokhuluma ngezikandi ukhuluma igambling awufuni uright like hayi angikho right ukhuluma ngegambling indlela phila ngayo iyabophisa indlela phila ngayo bantu abadala batho ba my brother ke tlilo tlo o thusa ne ke tlilo tlo le thusa because of ke shebile situation hantle e kopana my brother le osaki understand ntho mama o re yena 2 kg ya hae ena le o short la buti wacho ene lona le re hantle le reka di rice le eng so se ke ipotsang vele ha le batla o ja phofu ya lona le batla o ja eng le shabaka eng siyathenga ishebo thina sithenga ishebo kancane hayi ukuthi manje ngashare and awusiwethi king ne understand ukuthi why umama la athi kunokulahleka kuma braai pack uhleze sendlini naye akasebenzi yes idla uye wena mama udla ini mina ngihlani emini angidli inyama mina emini udla ini ngidli isinkwa nepeanut butter umntana uyangenzela igroza nabo baloni nyadla angifani nabo asitshonti bami ukudla mama lo nazi uyadla mama litima le bana dijo kunemanga bayeza bangene laba bantwana Shile. mama wait usile wena awusoka utima bana ba hae ukatima bana ba hao dijo li wena ungatima bana ba hao dijo na uphendulana kakhulu thiyehlisa umoya mama wena uthenga thakatha wena uthakatha uyamuzele samba sayitu yo Mr Johnson Tuseng lovers ngizolimala yas just ngzolimala yo ngzolimala just
Usile lo mntwana. Usile. Thosa moya mayisisi. Kopa Kusa kongini. Ya libone nabo mabathosa umoya. Ayire le thosa moya kaofela my brother. Thosa moya le ngolwana. Ke batla la ni khona. Ngoba zashawa imphela manje. No, ngeke ushaya mama. Inkinga ukuthi lo mfethu lo favorite kumamethu that's why kuso. Oh ene mama ha re tseng so kopa le tlole ngolwana. Le tlole masana. Le bana ba motho tlolla ngolwana so e ka se le solve if le lwanela dijo batho ba baholo. No. Ha re tloleng so. Okay, le nna ke a bona problem. Ha re beng fair, le ska lwanelang dijo because of lona ho utlwana ba lona le le bana ba motho. Ho much more important ho feta dijo. Tseo tse le di lwanelang batho ba baholo. Akere. So ha re tseng so why le sa etseng sona le lokiseng taba e ya o contributang tšhelete hantle bathong le rekeng dijo hantle because of wena wa email o tsho wena o batla gore abutwa o antshe bokae le girlfriend aye le tlo khona sa ke sa izama into le azange sisendawo bengikwazi ngikhiphe 2000 every month bengefaka 200 and message so ngikhathi isikhathi batho ba ululuna le thola tšhelete grant fela ya batho ba sa sebetseng a le thola ana ke lo mkherezonyane ya distracting and ntwengwe kwa abantu ba bona wena le di camera ba tlatsa ka re yonke into right ha o fetsa tsamaya ya why le say ngodisi 350 or ke 370 yes I think why le say ngodisi Asithoni ayikho. re tla le thusa le Asibuzi imali ye grant thina. wena awuphuzi Guys, whoa. anyway bangayibhalisi Nihlule ukuphendula ukuthi niyayithola kushuthi niyayithola and niyenza into wrong. Ntwana bangena kathoko. Bayithola bangena kathoko, bahlale kathoko. Baphuze. Yima bra wena udla amatholo wait akwenzeni so bakunceda babhalise le yona lama 370 lo ongaso ima lo ongaswala ekhaya akaphuma uthi bamxoshile angithaka lobolwanga akaphume uzobuya maseke lotshonisa so wena sis uthi kini bakuxoshile and manje ritla li solution mo why wena o hagetse so go gone ba le peace intlung ya mama why o sa tsamaya o yenu ha se ba ukhuluma kakhulu uzobuya masono Angisahambe ngithi ngihamba. Mamela asikuceli mama hello sorry Ukhona ukhuluma kakhulu angambi angidawo. lalela lona usisi wamaplate Angidawo. Ulungile kubo raso engayikuba kana no mama asingakhulumi bad kanje ithi singayikubo wayengayikubo sithi ayisingasho ukuthi no asingahlekisi ngesimo sakhe Hlekisa umuntu odelela kanti zonke ukuthi umuntu omdala lalelana angithi ngifuna ukumkhuzela lona lokho sisilungile ulungile ni first of all wena wathi bawa mamaza la isa so ntwe ke shebile ngona le lenyatso batella and scout motho molo kopa emanyana kopa emanyana please watella and hope o le ke mme wa motho wa ngkhunwa bana ba hao akere mamela ke ngkhunwa bana ba hao le yena re ifu batima dijo bana ke tlwa ke le siyo tlwa le rong mamela mara disrespect e ya o ke yona e etsang go be so even if you le right batho ba ka se o bone go kwena o right because of why how na respect o ka se tlo jwetsa mme wa motho wa the way o sa tsamayeng o sa but hang no le motho mongwe no tlo professor no wa sa king lady blue ka re ke batla go ntho e loke vele ha re tseng so re tla contribute bokana le bokana ebile le kwena motho wa mme ke re le mama ke motho wa mme kwena no tshwantse go bontshe motho wa king baby ha re phile ka tsile so but ha ile wena o arabisanang le mama zalwa o ke fingele ngapha awushatangwa kulo muntu umuntu omdala yarasa yadelela le uyadelela wena yazi ke ifuba umntana nami ngizoqhaqha la lemqhino le ngesicimo Uyawisha yazi. akumelanga sinegotiate uyaphuma wena ya wena sisiphuma wena Ubabiza luthi bazongixosha. Ugcine lo mama wami lo akanali iqiniso straight Angizange ngabona mama oyimene. okokuqala imenemene okokuqala imenemene uthanda le favorite yakhe le ngoba iyasebenza iyayifaka leyo grocery trita kanjani wena makuwe no uyabandlulula straight and then yazi ikuku yalo sisi lo angeke sizwe ngo udakwe ikuku yalo sisi ungathanda umuntu ayibuthi amthanda umntana wakho uyamthanda ungathanda umuntu ongakwazi ukwenzela nix wait ungathanda umuntu ongakwazi Mama. ukulethela nesinkwa mama kopa botsa something ane
wena ke re ke bana ba wa bangata so a ke batla ho fa ntho e lekelello mentality o seng sharp wa wena zonda le ngwana o ka baka la mamela ka baka la akakuphi imali yesinko umntanakho if asi sharp wa khona ukubua lena mo fast mamela no ntho ke batlang ho etsa ke a ke batla o be le hate ko ngwaneng wa hao ke wa hawa ne yes wa ke a utlwa uyabona lo mfazi wakho ungidelela phambi kwenu uyambona ukuthi unjani uyamyekela umfazi uyangibamba phambi kwakhe wabona ngokwatisa mama like jwana dala batlo lizondana so my brother ke a utlwa ntho antlante tshwantse lokisiwe so nna solution e ke tlang ka yona ke go tseba ha o etsa leng my brother ne once osile abuti ba reke dijo tsa bona ithekeleng dijo tsa lona everything je le jelle ka mo le mama le abuti le lona le jeng tsa lona ka mo go tlo khona go bang le peace wa bona le ska share ntho tsa dijo ke re lona ha ba tlo imele ba nla qabana le batlo utlwana mang le mang a je dijo tsa hae ya ngaba ngcono kanjalo badlele ngalinto zabo nathi be nento zethu ngapha mara into engizoyenza ngizofaka amakhamera ngoba ngibathembi uzofaka amakhamera ya ngizofaka amakhamera ngibathembi plaza abantu bathi uphuthu la amadayisa ngagqekeza nokugqekeza umama make ngekho so awubhuti nomfazi wakhe bahlale erumini labo bangasangeni endlini bangasa nami ukithi la akunakuthi ngingasangeni endlini mamela la kusase kukithi nami akunakuthi ngihlale ngingasangeni manje mina endlini into njani ibizwana uzongena ucheck umama into ongayingenele endlini ngoba yikho into nayo endlini vele phela sengibekela nemigomo nemibandela ukuthi ngena makwenze njani endlini kithi kukithi ukuthi nginana nginani kukithi okusalayo ngelibheka amabona mhlambe kuzophuma ngiyekuphi yambani erumini leni ngihamba vele ngiqasha ngisho mama hayi akakwazeki nje lokho hlala kwakho nathi sihlale ngapha phela kuze kube nokuthula bangabe ufuna iphisi la eJardini ukuthi sizwane kube mnandi hlala le uphekele nathi sisihlalele so mama kuba ubutsa something ahlalele aphekele but uvumelekile ngithi njengomntanakho ukuthi naye angangena endlini makangena uzoyenza akana nix la endlini akana nix la endlini mara kena ke re ke ngwana hao ayetsang ana nix montlungu ana ntotsa haye mo akirudula mo utlo batlang montlungu thule ayinaqiniso le lethule nizilwise nina lona uzilwise nefamily yakhe ngenxa yokuthi wena uyadelela if wena ungayithoba naye ithobe nikhulumisane nifamily Ngisithobile manje ayenza bo singisithulela batho ba bola retseng so nna solution e ratsa ke chokoparetseng so mama a ke re ke bana ba o ba le ithuba ena o batla go ka o sane o mong a develop hate a be le eng a retse so mo dijong a buti vele ena ha ala o dira nna tshware dijo tsa sa direkang ska o batla wa hore yena o ithekela le mosadi wa but hore a kene mo ntlung ke bona o le shapa ke re lena ke ngwana hao utswa tlo bapala di dice ka tshele o tla di haya dule kwa akusamaka mo awusimamela ukudla kwabo angeke ngize ngikuthinte what if bakufake nepoison what if nokudla kwabo bakufake nepoison ngoba bayakhulumela hayi nokudla kwabo anginandaba nako mina kune room lokuthi ahlale lakho ubani so wena mayisisi ring ubani ke bona ile sharp go ska nolwana le mamazala o no motella hayi ngcono vele ngisihambele mina bakhulume njengomndeni angithi bathi uhambe uye kuphi kini uya kini ngiyoyenzani ngiyerumini lami usiphile le ndawo batho mara my brother sava kuthiwa ungenile la uzothatha amapieces wenyama futhi ngoba nina nithenga umgubo kuphela lapho kini sizoxabana nani akithi uphila ngegrant le yabantwana ukuba bengekho le grant ngabe uphila ngani ngama-dice so a retse so mama abuti ha ka tlwella taba tsa bo madaisi le motho a respect a etsang le ka phela sharp le ka ntle le ho reka sharp ntse etsa hore re sa phila sharp ke yena ngwanyana wa mratang ke yena ngwanyana o itsa fitla mo Jardini mo a re qabansa o that is why akimahle ngwanyana o umuntu wami omunye osile nje naye akalaqiniso uyabo uthi umfazi wakho uyosiqabanisayo bese hayi besihlafuna sonke sidla sonke maka uthe umfazi wakhe nje angimazi umenzini bheka unjani mphe kunjani pheli mara tshwantse le phidisane ngshapo my brother ke kopa le wena o rutise girlfriend ya hao go bana le respect ha o fihlwa mme wa o ka se le girlfriend ya hao e jwetse mme wa wa loya wena o dutse ha o thola wena o mo trainang mamela ke wena o mo trainang uyo wacela ngokuthi umfazi wami wena mantswa wa shapo no msadi wa loya ubona uzonise ka ke stay soft ntoli wena utumelana le yona mama msadi wa hayi uruzwang seliyazange manje akirwa mwana msadi wa hayi urwetsang pila luna mothomolo mamela thusa moya phela nna ke thusa ka mo that's why ke sa nkele side if ke bona gona le mo sa tsamayeng hantle ke a o jwetsa
So lwena if lwena o itse ke nka a ke sa tseba mara ke kopa le phedisaneng ka kgotso ithekele dijo tsa o le bo mama ba ithekele dijo tsa bona ene le ena a kena if a batla mara kopa o tlole ntho tsa go kena o ska utswa dinama ka mohare o ska tla ka bo mataise next nama tsene leng ya lephirimi mara yenza yona alphirimo ifunayo yona alphirimo elifunayo angithumela ube sibonele my brother thi ubhuti wakho omncinci wena angithi ubhuti omdala yena self yamuza ulibile uma nomama wait mthatha bring lovers mama le nthoka mo bana le di different opinions ka mo le ka mo bo so even if ke batla o le thusa ha ke thusa lona ke le kgalemela ka ntho itseng le re ke nka le side le wena ke o thusa le girlfriend ne re ke nka le side so a ke sa tseba ke le thusitse a le batla o thusiwa straight wait king guys ke a tshepa re la bona re fihlile mona ene ska re fihlile mona abuti o re yena hantle wa email ene ska email ya bo abuti le girlfriend ba utswa dinama ba etsang ha ke qala ke advice ka mo re phelang hantle letse so o lo re ke nka le side le ka bale ba re ke nka le side so ntho ke bonang mo family nku ga ba batlo go tseba king ba lokise dintho ntho ba yetsang ko re mang le mang o filo re yena o sharp ha batlo change tsela eo IPA ivang ka yona so ska o le sona ke le Jozi Bioscope ke try lo solve mang le mang ha ithekele dijo go be easy because fa ba batlo ba family ha ba batlo utlwana ebile ba batlo utlwa gore batho ba bang ba reng ka di opinions sa bona le gore ba understand dintho jwang ba batle so lwana if mo situationing eso if una le family ho etselang ntho tse so ska le ba la fela email la ko Jozi Bioscope.co.za ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby